spirit ni tau mate. Wana spirit ni tau mate chico. Wow kiko. And have Jesus. We come against the spirit of sickness in the name of Jesus. Kema misasaraka dai na mula ko na Jesus. We ko endaw tu na tawa ni mosi, tawa ni mosi mosi na tagi kasi di kira mosi de mosi ya. Kana nomini was when the spirit of him who raised Jesus Christ from the dead dwells in our human body, it will give life and vitalize, quicken that mortal body. And a kau hindi na niraram ni nomini was kema misasaraka ng bulan dinda. Sister Lisa, Mary Chisu Sambula. Patama kinawiratini, Mary Chisu Sambula, Mary Chisu. Pero taulo ko na ako mo ito nandun. So, ito na meron si Kuike, sila ni si Kuike, na ni Sonakara ako mo. So, meron din meron na bakatangan ng hindi niya man di bakasam. Walo ni man di maluway. Mary Chisu, kaya mamisa masunila, hindi na umatua na nung ni Karatagoloma. Umatua na Karatagoloma niya ang tungkong. Wala na nakakita. Wala bigyan na marunong na nung limos. Inabosa lang mata pa wikiman ng daytay. Inawuni tayo kikiman, inalawin doon ng mga Jesus na pangakulang na mga. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako siya daw lang ko siya daw lakawat siya may bawalan ng bukan siya daw lang naman siya nandun siya ko sa kakiwalan. Praise the Lord. Ina daw bawalan siya. Kapag ko po ulitin mo, be prepared in all season. Amen. Naman ito naman. Ito tolo naman tutungtong adjust Praise the Lord Dapat pinipinakan di seorang orang tubangan kalau aku satu tinon dari wiki kalau lebih mau menakai pura-pura kan menakahkan pula-pula sangat ikut alih berpikirkan yang kuah alih kita turun cibike tuh pinipinakan bisa menindai so salah wala talangan Joseph salah ko satu nakana mga mistake pakso pa sama ulit ko at mga kuya manusi Kristo to na tayo mesti pokok masih sana ako sinako sa mga pero nasa lang na siya mamiti sa lang na siya mamiti yung Jim ulo ka na chiko kita na chiko na ulang na may bisiko na nakuta ko siya ng preso Tama kami nakataka chiko na kami ko ato mga gobo nakataka chiko ng doyaw di na chiko kaya nung masuk chiko na bisina nung dapat chiko na wiki mami na tagatong ko siya ba wala ta na kaluya pinawali ko nung niyalon di na chiko nang karen kalu nang masuk kaka chiko na sel pati na masuk na bisina bukay lulu pinawali because mina singin daw yato rawen pinawali ko nung daw masuk pa chiko praise the Lord Dapat kami bilang na luwe po chiko, marada chikiko. Awya na pinamatay ni kuwa. Matay siya na nita matuwa ka sa mata ko. Yung dobi ko na tulo, nituwa ka sa mata ko, yung text. Nang una ko pa sa mata ko, yung text, kasi ako nag-gilit si kuwa, sige ni Duso. Yung text na ko, doon siya nakala na iso. Daw at isa naman pala, kung ito iso, matuwa ko. Ini po, nung tayo niyo, nung makasama din ko, siya kasama niyo, text ko, o siya matala niyo, bilis ko. Iyo baka binibina, isa harap ko mukha. Praise the Lord! Kaya kung siguro natin yung kakalanan daw na mulai bisis dapat binibinakan siya kung kalungan kami binabikuan. Kasi magkakaroon siya ng nauna binibinakan. Amen. Eh, ang mga sawad Nag-recap nga mga totoo, rito na board, screen, bikin doon sa higit ko namatay, yung mga kawag karoon yung mga. To recap ka nga na lesson yung putarat sa mga nabila ng mga lasod. Who is a Christian, You can be a Christian, dapat sa mga naman At nasingra yung mga matuto, kung mga kasama na tamata, nasingra na tuto ang kaki na nabila ng sabi na kamotong tamak, ono sanga mo ndo kata-kata cuma tiga isi tahun ndo biu nakan ndo kota mina power so recap nga who can be a Christian and do not know who you are. You can't be a Christian now tayo na who is a Christian
A Christian is more than a follower of Jesus Christ. Some people say, I am tired of being a Christian. You can't be a Christian and just be a church goer. So a Christian is more than serving God and going to church on Sunday. Jesus never called his followers Christians. It was the unbeliever, non-Christian in the city of Antioch who called the follower of Jesus Christ Christian in those days. Balantangan nira reina, nira daw muli Jesu Kristo tu, oy na tamata ko sa niluto. May Antioch na dito na, gosarma, ramat to na Christian mo na to muli Jesu tu. Praise the Lord. Followers of Jesus Christ, Christian in those days, serving God and going to church on Sunday, those are byproduct of being a Christian. It's the result of being a Christian. A Christian is beyond that. Nanumot si Paya. Singin ni Kerbamba, nandun tamatang alam may loto, may lang asere sa dike, sa tunatu, yung katamataluto ka Kristo. We can be religious. You can be a Christian, you can be religion. Religion, what again a Christian? Religion, because someone telling you to do. Na Christianity, you live out the life of Christ. Praise the Lord. A Christian is someone who has the life of God in him. It's the daily manifestation of the Christ kind of life. He is not an ordinary person. A Christian is not an ordinary person. Amen. Or ordinary. Kesaran serek orang ini nabosa berisau tim. Nanda kesaran serek ko susu nabosa itu makan Tuhan mata di sini do cina rewa. Tuhan sama. Lu ini kalau ya orang dalam orang. Praise a Christian. He is not an ordinary person. He is an extraordinary person. When a Christian comes into your life, you are meeting someone that has the life of God in him. Something powerful, sir. Praise the Lord. As a Christian, never forget the life you are carrying. What separates God and man is the life they carry. They have different life. Nakangaraw dito na tamata kay nakalo na pula ro di pula ta. Na tamata na pula chima ba tamata. Nakalo na si pula ba tamata. Kwe kalo. Tiko na na pula nakalo, tiko na pula na tamata. So as a Christian, human life could not be repaired because it was corrupted from the beginning. Bagaimana na chima namatay ni mauna to sa kila na tabayado na nalutoyin ba di tama. You understand what happened. Human life cannot be repaired. Tawag tayo ng kalong, nakawatali doon ka, may introduce na katala may doon po, meron itudog dahil kinatamata. There were two life in 1 Corinthians 15:45-58. Nanalauli ka na siya mga tabuya, mamatarata ka siya namatay niya tama, first Adam and the second Adam. First Adam was the earthly minded, and the second Adam is Jesus Christ, he was a spiritually minded. Praise the Lord. Tubulitan kinanaro na bulay, matay na lawa. Zoe, nalaman na Zoe. The God kind of life, the life that makes God God. It's the extraordinary life. Yan, ang bula sa nga nakalong na Zoe. Nasabi ko, Bichisu, nalaman siya ko. Namadua siya na mago. Nampantua. Sa alapot tayo niya, ng bulawata mata ko na suki. It's the ordinary human life. Kung ang pula bahaya mo ito pinanatamat, hindi ko na suki. Iyo ko sa may bigo mi Jesu. Sa may ritualista ko Jesu, may nasuki. Kung ang mula ito pinuyibigyan ka, sa alamay kinanalilo Jesu ng kabalatay, koto mo ko ito ng pula. There sa natawa ng pula sa kanang karo. Na Zoe life. Lamin nga po si Kukuha na Zoe life. Amen. Praise the Lord. Amen. A Christian is someone who has eternal life. Namatay ni po yun. O tara na makasawad sa araw si Sigura din. O ba matala si kina namatay ni Chol, kaya naman si natikin. Sino ka mo, ha? Kung natikin weekend ko, ha? First point, a Christian is someone who has
Praise the Lord. Nawala Sister Oli, masasoma na Sister Oli. Praise the Lord. Bito na kemangana chini welcome ya. Mata ini choni kena wasili mati ini chinga dua. Vitu chiko na point. Tada mana muna ito tayo tutukin no kung natamad pero ito kayo luto ba Kristo walete. Vitu naka ya identify taki ko ni wala tama that you are different. Do we wrong? A Christian is someone who has eternal life. Okay, let me ask you this question. Tarong mo na ko na tarong mo. Natarawa. O may hingo man naman yung kusa ni Kobe Jisuke naman yung tural naman yung mga. What do you have in exchange after you have received Christ as your Lord and Savior? Don't so? Kadang muli na nagsinuwag ka mo ng mga kasinuan natin. Totally a new life. You give eternal life as well. Praise the Lord. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. For whosoever what believe in him shall not perish, but what have eternal life. Sampai dibangun. Tahu tak? Wahyu mengenai eternal life, menguji mo mengenai eternal life. Inalala may na mindset ni kau, nakamukilat siya, namunong ko risita kayo ng tulang, ng tulang, kanong iba kang mula. And dahil sa kanay ko sa rawat na bulitan mo. Ganun ka mo, iba ka mo isang nalitulis mo, Jesus. It's a present day declaration, it's the now. Ang qualification na ito, Jesus, uwiran mo kaya tua. Sabi siya niya na orang na pero mga tua sa pagkakuro. Kung nga kaya ito siya, baka mo di ko sa sulu ko rawat na bulan tawa. So what did you have in exchange when you received Christ as your Savior? Nakami sulu ko na kalau may exchange ta, na naging ko ng tura. Na bulan, tawa mo. Eternal life is the life of God. Ano naman na-correct na kalau. God is eternal. So when you receive Christ as your Lord and Savior, automatically you have that character. Praise the Lord. Kalau orang tahu, people die because they lack knowledge. Praise the Lord. Okay. And this is the ruang tolu. And this is the testimony, that evidence, God gave us eternal. Praise the Lord. Kosa. Kami nakawa na kalu. Na kosi pilihan ni tau toko ni kini tau mo ni kami nakawa na kalu balik tiket. Praise the Lord. Kalau orang tahu, he who possess the Son has that Zoe, that life. And you who does not possess the Son of God does not have that life. Simple. Kaya balik, dan tu sebenarnya ni gua bici na natural na kanani orang pun. Sama kita untuk kuno tu dicisuwa na doble positivo ni como suele na mundo bella da una na toke na na ni kamo lestar man na kita cinkan dua si stawali kerkere
Okay, ikaw naman mo katabi na kina. And this is the testimony, that evidence, that record. God gave us eternal life. And this life is in His Son. Natama na mo ni duy kinuko na tamata waktu kayo. May luto wa Kristo. Kung yawa ko may luto bibisi. Namatay, balitin matay, lukay. Ito sa rangawa, na Zoe, na bula ni Kalu. Kaya namatay sa ni Kaya, na lobray buwan. Kung ito matamata, kung sa tubuan, na tawag mong binibula. Sa arawan ito ko, na tawag mong binibula ni Kalu. Go, ese que ni maindo na ako sa niya layan, siya na hindi na dinati. This is not a promise or a covenant. This is a statement of facts and the truth. It's a present day reality. No, we don't look at it, we look at it, and this is the testimony. That record, that evidence, isasolya tubigan na nakalo ng bulan taon. Kaya kung mabakot na bulan taon niya, at so ito ka. God gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish. Kaya shall not pakantunin na siya. And narawata ang bulan taon. Praise God. Praise God. Amen. Kau ni point. Mula tarangan ni kuat. A Christian is someone who has the life and nature of Christ in him. A Christian is someone who has conquered Satan, the devil and his cohorts. Ano ma? Matay. Laban ang unang kilaitan ni Kina, ito na tamate, makotokay, meloto pa Kristo, melubi ni Kalo, matay mo ko, ito na tamata, sa tusar na makuha, ano ng bulan na Kalo. Sa wala na nituban mo ng bulan na Kalo, kung ako sa sobitak na Kalo, okay, ito na tamata, sa tubuan ng bulan tawa, mundo. Kaya Kalo, okay, ito na tamata, siya na nisang iba, raw rawat ang devil. Kaya sa rawaw dito na devil. Praise the Lord. Naman siya na devil, kasi dito na kawkaw ito mo. The devil has no power. Do you want to know the power that the devil has? That power the devil has is the power you yourself are giving. Ito mo ka. The devil kasi dito mo ito na nakukaw. Nakawkaw nga ito mo na devil, nakukaw na, uhiko na patikiyaw. Darusul ito mo. Amen? Praise the Lord. Nato na to ko sa nangikilawat kimo. Nangangono na to mo karaw kinango, nangikilawat to pinanikuwa. Ni devil kasi dito na nakukaw, may baka mati ato ng tamata. May baka takay dulu na tamata. Kaya mo kasi rin makabuhis, kasi mamalapili ka na nila tinat sino mo tapo ni ko nangikilawat. The devil only kill people through fear. Narili. The opposite of fear is what? Faith. Sasya na dituloy ka na mga bauta, sa natuloy ka na lang. Narili. The devil, kaya baka matay ito nga natamatay ni ko, siya talito tulong na tekniki. Bitagayaw, narili ba ito kinag-deception? Narili ito. Doon isang taluman, isaya ba ka mga walipula, sa ito lang mo bunuay, kaya mo bulila. Kung unay matangko, suko matangama, ito ko, iba muli, ito bunuay. Sarang ako. Baka tagiko, iba iba muli, maligas ni ulo, randini. Kaya nang daw nilibaliwa. Kaya ubuka ka mga o. O bunuay talang ay ba? Sudo ito mo ko, ito na tamata, sige ni Clay. Sa kayo pa muli ni ko, nong parents, bakit si ko, nalibunuay. Yung nasa rin ito may kaya, hindi kago, hindi ka ang bunuay. Mengilaw ko nito, dito ko na may mga ko. Ranta ka ito na misi, yung bulia tangan na tamata. Roma na. Bitit ito na misi, yung bulia tangan na tamata, sige yung bulia na kawo. Doon wasa na nga, nung bubakasa mo, bubakasa mo taksa na magiging. Yung kubasa mo na hindi mo siya ikaw. Kailan ko siya bumirira po, nakasa tubig ka na nakaw, kailan po na sa amin ito kinom. Nangipito ko sa dito, marami sa loob ng siguri ko, nakensa naman ko. Ang mga hindi ko nakensa ko, hindi ko na siya rin nakasinita. Alam ka kayo, hindi mo lang ng bagi. Kung sana makila. Iyo ko, pamadalang tumayan na lang. Nakaya lang. Kila, nabuto sa kamera o tuwa. Nagawag sa kaya kami, o baka mautoy ko, nakatuko na mabunuan. Nangaw kailangan kami kinibay, yung kayo masikan yung matibay, maraming tumunta mo mundo, siya rin ito, may mga matakalilan. Nagkailan ko yun, sa matakalilan ito. Eh, bata naman. Siya, ay naman nalalipad ko siya.
Boleh itu mereka pun rantakan test, atau guna mai. Lalu lebih pokok. Osa kita lang tak kabar tono lebih. Tono lebih masa kita wang bau tu have faith through that information. Nyoy ko sa tubi ko na kensa, and they live their life in fear. Bulat tu, tugin bulat di fear. Sa bisang takdaran na bertumbulah. Mereka sa karang kita mana tu? Pokok mesana. Kalau ni dia, kalau ni dia, bukannya nak main. Pokok cerita nak mula di kalau. Pala musik tak mana nak ubah sama. Hey, kau bos tu minggu kau dua apa dia? Kau muli dalam mana muli? Kau asyik itu masih di kelas. Saya beli semua mata kami di situ. Lantai ni sana kau kait lambe nak usah di kalau. Kurang kakak yo sing nabi kalau kau abot. Yo kakak nang ni bosok yo. Di satu dia una mula di kalau. Yo sing raw di mati. Boleh tadi kali boleh tahu di dia ko chikulo. Belum baru ko chikulo. Kalau boleh tahu do not be frightened of the one who kills the body and flesh. Be frightened of the one who can kill both. Kawan. Flesh and blood in the spirit. Kalau dalam mana spirit. Kau yang tak bercakap mana cikgu orang tua. Ni mana tu kau orang yang lebih ni bersama makasam apa? Pakai itu tinggi serangan lalu. Tulah kau seperti mundur ini dan dia ni kalau. Kena nak kaya kita kapal kita. Praise the Lord. So a Christian is someone not is going to defeat the devil, about to defeat the devil. No, a Christian is someone who has conquered Satan. Bicara kemana? Revelation chapter 1 verse 18. Revelation chapter 1 verse 18 King James Version. Kamu kan mungkin ngomong, I am he, that liveth. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Was tu lo Yesus nama masalah lo cikin apa kata? Amen. And have the keys, main bawah, of hell and death. Odiga Yesus. Oke kena juga nama mati kimo Yesus na ko belatai. O ko si ni difita ki setan ni mena ko belatai pero kata do guys death on the cross. Di difita Satan. No, understand that the concept of the death na dulu Yesus. Balik na mo no setan o iwa atama. O ko ya sema ni yield to the death. Asema. Asete ko bataki ko na devo. O Yesu nama mate na ko na te sene difita ki setan ni mai na ko na tai. He has to go through death, burial, make a complete na cycle. Di kami na kamo ko bikin. Understand tak na mo ko na. Praise the Lord. Dalam masa kene tu kino setan ni. Sakla tu setan ni satu bio na ko ko. Ina puro mahal bakalo bikila pinakasantungan na kalo. Wala sa sinin rin ng nakakabutunan ka. Mukhang tiralista naman kina ng pamata, may release may biyaw. Bala ka na lang, understand na katunan ka lo, kung sa serekaw, tinunan mo sa nila. Everything was good. God bless them and say that everything was good. Tulong ka sa set, sa may hindi, wala ka lo, nagkabitulisi. Ngayon kayo, luto kina ng tamata. Sa kilasa, tunay kaya ng devil, kilabi na katunan devil. Kaya kami, dua, magkutali sudan ng tamata, may binakata ng kalo. Betul sudah nak kami nak kata, bangkon gelap nak tu nanti aku berlaku. It has to be a sacrifice. Gelap nak tu nanti aku, sama tu be sacrifice, betul betul. Ini tamat. Gelap nak apa? Why? They be sacrificing bulls and cows. Sing di bawah belanda dari mana-mana. Mula tahu orang mula tu makin Israel. Rabah mau solo tu mabisina. Radio cuma kan tu bisa ngapulung tu, pun makau. Wala mo siya ito, namarasa nga, nakakala hindi, namaribala, singraw ba ito, di remi ba mo niya doon matakaw na gulong, remi ito, wawak ito, namaribala. Sarga ito, sa nga ito, ilang narabang mati mo ito. Understand ka kami naman ito na tebo, ito ko naman tebo, for these people, ito ko na ito na gulong, kila ito na tebo, ito na sacrifice mo, kasi hindi ito doon, may mati ito na tamasa.
Que me mate tu no mata, que la tu no devil. He has to be a clean sacrifice. Me alo que me bisa. Sebab tu mana na bos no na sebab tu mana devil no na sa. Wajah kata ikut diurut ke sini to bobo. Na step ti sa baru la ka. Baru tu bahasa mata kamu. Boy. Na kasabi na kalau na bahasa. Sabi ba na kalau to bitawan. Na option ko. I have to go down. Waya mula ko sana issue wali banuman. To live like one of them. Walk, talk, sleep, drink, eat like them. Pero reina tu ya kambe itu buat. Pasal kita orang masuk ke dalam Yesus, jangan mendengar dia orang memang diri. Yesus. Me, saya me di mana orang itu kita tahu. Meramati ke mereka kita masuk. Nobe ulimo tu aqui, pode lá. La temo você que ela tem, ora calma, causa, que ela tem mensagem do Yesus. Marurinho do bolo do Yesus. Se não vai do bolo do temo. Eu não quero só um pouquinho de Jesus, sasa do temo, me vai matar Jesus. Men vamos a la una, sale il kino con cobertai. Sale na temo, sa kila temo, sauci. Sale il lilio con cobertai. E se to poco do temo, na stretegi sa tu vitamo tawti. Tuna kona mone ngoko me nasere bisa na litu kina kona tai o kwa na mate o kwa na lako ku masaka na mate no wili ka ni morta me Jesus has to go through death o ira ka ko na ramate no ko tu ta mate igual morta o ira sa mi to ko be ye bisa ta ni reala ni ye bisa ta ni to na pa. They are hell-like priests now when they go to hell. Hell is divided into two. E wasi mutu oi, chiko etes, chiko hiri. O etes chiko na wanonda, o lika na luke na kena wasi chikao. Rete kena kena itala noa, ko lasa rusa, ko na maka budiniau, dana, owa masari, ya kama, sasari, ya parama. Hates. Ia na wanua, dota na wanua, rono chiki na wei, ko rabarau ta chiki. Kamu kena boleh tahu, bisa mau mati kita cisu, kau tuntut melaku tuh masalah, misalnya isu. Ini masalah kau ini gimana? Misalnya ini setan itu. Every prisoner that goes to hell, they go through the same process. They bow down, they taken as a prisoner in hell. Ini saya ada kau cisu, nanon dari bangku. Satu besiki kau yang balik dari kamar tahu tuh, sekarang ini umat tuh umat yang besiki kau. Dia kau sering teman sama-sama, sinless. Tolong kau nak nonton itu. Isaya baca satu punya Muhammad tu, saya ini pun. Yang lalu nawa saya itu pun, saya usah aku mau minta orang, nak kiu. Hell and death. Nata orang minta orang minggu ko. Nasa isi kita kecil semua munturan, nama minggu. Do you fear the devil? No. Ora, ko salah tolong mo ko na ke iyan o te ke namati. Sa to mo ko. Praise the Lord. Bida ka man na Hebrews chapter 2 verse 14. Itiri wa se roti ke na kawa. Nakaibutan nito do kina na tamatalo to Kristo. Ako sa mga nando na tamata ko sa tuwa ng bulan ni Kristo. Siya nga manindo na tamata ko sa tuwa ng mula taong who has eternal life. Kung na tamata luto wa Kristo mo, kung kenda ako chumekino, kenda inikuan na may luto chiko, kung indo na tamata ko sa rawa na demo. Sa sinigaway ko tayo demo, someone who has conquered Satan. Praise the Lord. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise, what? Took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Kedua, jika 5 tahun, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Hallelujah. Ada, kita restaurant chicken na chikawa kan restaurant. Kaya mo na kami na natura.
na muna o pinakatamuhan na pwede kita ito kinilikuan na sama na muna sa may luto ka Kristo mungkin ito biyakera makatulad mo siguro rela makatulad. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same. That through death, he might destroy him that had the power of death. That is the devil. Sama naman i-destroy. O kaya ako peste ni sana, galingan. Iyan itesi. Ia ni kali kota mai na kiti mati. Mai ke. Satu wan kau. Dami para kini ni na mona ni ko mi ko ni temo se ni do na koko e tu bua e para mati ando na tamata. Praise the Lord. Na tamata ra mati na mala sana da bisa ngabira na kila. Terus ni kila na se ni ko. That is why I was telling you, a presence of a single Christian or when a Christian comes into your life, it's not just a normal person. Unina numa, di dato da usota che dato me dato mas do usota tu nga sono tamata, just a normal person. No. Oko kila ni wala tu usota che dito to ran dia mala ta kena kato. Bala kana ta, we know who we are. Amen. The difference between us and other Christians, we know who we are. Tento tu rodo ma Cristo, tu kila ke dato, o de ke dato. Dan ai besta to na te wo me kila. Beta kila tu na temo, ni una dana kila kina. Ai na nene mo me tari chata. Yugo sabe. Tento saka. Praise the Lord. Don't me so much like bera kila. But you are so fortunate mo sabe kila. Ya maguna no sabe ni simta kila na Kristo me no mutura. Aren't you glad that this is what Christ did in your life? Yes. Why can't you fear? Nada por ele para que kina na temo. The devil has no power, powerless. The only power the devil has is the power you yourself give him. How? No kila ni shingo do mola wike. Na monongo na ya kini me una lata. O kila mina ka fortuna. Ne mo ta sa tu na tu wiko sa kon wikta ki ko na luta. Ni shingo do mo ti sa ka ko. No na la ya mo kini wiko. Wala tu na devil ko ke mi ko. Laita ka talo. Tamatnya ya bukan bintang itu tu ya, bukan tu ya, mau ya, mau nak dia lakukan apa kata kita. The power you yourself are giving. The devil is powerless. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kalau kita kosong apa ini? Jesus was taken to hell as a prisoner. The truth is that Satan has no power to defeat and kill anybody. He does not have the power to kill anybody. The only power he has is you yourself killing him. How does he kill people today? Is by fear and deception. Satan is your enemy, but he is a weak and defeated enemy. Praise the Lord. Hallelujah. Kita akan mengatakan ini suri. Kena masih lima dikini wah. And that's in 1 John 5:4. Our routine tarbiya 1 John 5:4. Willi ka ba? For whatsoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, even our faith. So, tinalima, who is he that overcomes the world? But he that believeth in Jesus is the Son of God. Of God. Pastor Selman, bukan Tuhan. Daud. Kuasa waktu bumi, oke tu sudah mimi. Sama waktu tu mimi Yesus. Itu sama waktu tu mimi Yesus. Kuasa mungkin. We have overcome the world. Esang tahu orang yang buruk dari sana sih overcome. What meeting in the realm of the Spirit, when a born again Christian step in, everything come for you. You change the atmosphere. Siapa sana? Wiko mo sa kila lo takabo, ulika, masando practice na kasara. Kalau ada cintura cinta bikin ada cinta tadi pun, ini laku sa ulika ko sa sereka na bosa. Ya sana nakawala katulad kalau. Ulika. Wasa na waktu lah kalangan na yabo. Bisa na talaga na kinatutong na nagulo.
Awase te weekend ini ngora sa do wala na mata kikete kina na wase ko na mata ni kana ko tamay na langilay na mubuka. Nasa ko na langilay. Uy ko na nakakila, na nagitong pala siguro mo sa nakakila nga wase ko ba continue. E na biso na na mo, nakibiri na biso, no mi pul na kakere. Sa biso. Kaya kaya ka mo na ko sa ko weekend ta. Okay, baka na mata bagasan. E na talaga nakakin. Orang pula nak buat ni nak kata kau involve tak tu kini nak pula. Ia kami madang lagi kau sana buat ni saya kata ni tu yang nak pula. Balik lagi because you are there. Because lalu ni kalau you have conquered Satan. Remember, a Christian. Why a Christian is so different? Because we are someone we have conquered Satan. Santara awas tu nak dewa. Ele pun tak mahu tu pak Kristus itu mahu tu tu. Jika mesti mahu Satan itu rere. Kuwa wangu, mchini wala tangu ushashule weekend tu. So uliza weekend tu, so ulika weekend tu. The truth is that Satan has no power to defeat or kill anybody. Praise God. Dahil ako rin ako, nag-indo ni chico ni do kakawa chico na kakabaka. Sando na ka naman dahil. Sa siniraman na nga, nuli kanya, do nakakanital ko bibi ko. Salah ko na kinitala mo. Sige rin ako sa matuto. Rai tu mana teror sari itu lalu dikor le bungu. Ia sambil tahu tak kikoi. Ia kau yang tak kata cakap itu mata mata. Through fear of that village will be destroyed. Pada tadi besar apa tu itu mata mata. Kau esas itu nak kau tu kau. Dan kamu cikgu cisu mana mata nak kau belajar. Seorang yang mati kau yang ada wajah. Laku sana kau yang go through death. Ia Ikaw na sana namin nagi. Ikaw tamo. Sa tawag niyo nagi. Praise God. Ikaw kinachi ko. Namo niyo wasyam na bigyan mo na ka. I came to know this namo niyo. Pero worship ko sa kay bakasama ka pero ikaw ko do ya ko bahal yung weekend. Kami na do kilasa mo na do wakila do kanina mo. Baka nandun makilani, baka may doon ka ginamot. Ngayon, mga doya ko biyo siya ako, nagundula ko yung tani. Yung mga doya ko kanya, ang doon tani sa rana na siguro, o sa ating yung doon bosa. Baka mong sa lista na bosa, mong sa postak na spirit of death, mong sa postak na spirit of death. But this is reality. O mati, kung mo ko na yoti-yoti, diyaw yung ala ko na yun. Isang ko, isang naman ko, sa lawa ko may na sa wangkaw na kira mo, sa wangkaw kira mo, nagtawag mati, pero sa may mati. Because they don't know what to say. Sa mati. Pero sa mundo may mati. Era mati na, bala ka na. Dalawa ko ito nga, pulang-pulang minakasal ito nga, minakasal ko nga, ito ni hadatin. Kaya naman. O kaya suka nga may ako, hadatin, kaya ka. Iya pela ini sana malu tu nak orang malu. Salah ko ikut cuma main ya, salah ko cuma orang makasa asal sisa. Tapi kiu mesa hom te kiu cik ko ya na uli la me bosa. Esera ka ko sini ko. Ko tu nak kandi. Isana mo na donda mo dapat kila, isana mo na sa do dapat kila na mo. Iku na mo mesara na. O ko ta ni do tu ba malu. Na recipe na ka to dua, ko ba ka na mo sini ko. Iku bosa isolate sana na mosa do fight sana na buru-buru kan. Si sono mo do baka sama ta kitik duno bekan. Kyo no baka sama ta kacu baka sama ti ko desi kila. Misal kita itu mebi ko sana. Sama te iyo. Oi ko sa kay nanu tu. Isa. O baka sama ta ki ko sa tu na sinagawan. Do na ka no baka sama ta ki ko ci. Iyo singkila dia lo tamu sana na sabi tu mebi ko ya boleh listan na mosa. Praise God. Amen. Ko na kanila. Life is what? Spiritual. Life is not physical. Magtutupok niyo kung life is not physical. Life is spiritual. Praise the Lord. Amen. Kalau kau tadi sana baru tidak begitu tu di kuat. Kita tak kena kenal si cinta tol. Kini tol sama kawan, tol sama kadiwan, si stawal, kena George. Ona do kita cuba bikin tu na bosan di kau malah Canada. Kaku ini, ele muito mandou, leva de agora bosta de colo, ela é a bota que ele digo.
Me wakala mo sa kenda chiko mo sin kolo. Kaku ni ubah matala chima. Praise the Lord. Kami mi na mo sin kolo. Me tambah lagi chiko na kanda bi mo sin chikina. Chapter 13 verse 38 and 39. Barabaka wa se chinga tolu. Kine tol sa mo kawalu, kine tol sa mo kadiwa. Wili kawata. Ruat tolu. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man, Jesus Christ, is preached unto you. And by him all that believe are justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Praise the Lord. Karena sila yang nabulan tu nabulan, naman wajib kita nabulan, na sila niya kita ni balbalatan. The law cannot be exist unless they exist around another. Masih. Isa ni balbalatan sila tahu niya nabulan. Nabulan na introduce ta kami na kalau nabulan way na isire balatan another. Itu ni balbalatan. Ini berarti ko nabulan way kasi ni balbalatan. Itu ni balbalatan. Sana basi kaya nabulan. Kundi nakabango. Praise God. Ini ko nasalah kami kita Yesus. Sasa na nabulan. Praise God. Yesus Kristo sana. Sama yung mulai alata. Iliw. Nang mulai na muna yung munaw. Sama tu. Nabi mo na todo ko. Merari ka na kalo. Merari mga mali. Baka dodolo teko. Dala. Baka tudo ni baraw. Dolo. Inaulong ko kita sasinga kamera. Kita sasinga ni misara menda pakai orang lalu. Isama bulan na Kristo yelo kita sama. Bulan na kasa live out the life of Christ. Asa kami. Isama mo Yesu. Kesa mo Yesu yelo ko si Ramando no to pinaka makakawara do. Kesa na nalo ni kalo. Nakataon do na mukay ko mo bulan ta kana bulan ni kalo. Malah tadi saksi dia lo menyalotam. Kesa kalau saya di kau menyalotam dia lo, ram sakul mana salah tu mah, mana semua kan, mana wake. Di salah kau main kalau saya di kau, sama intan dia lo mana kau kata kikuai. Nak kangen yang mana tamat dia, kau sana sini raw, lo pulang kau ni malam. Padahal kalau saya di kau, sana tu diri kecil, mana kau kabinan, main lagi. Mana sini yang kita ni kuat. When Karuni pointed to go, was that looking at why a Christian is so different. Because a Christian is someone who has the life of God and the nature of God in him. A Christian is someone who has eternal life. Satu sama buat tahun. Praise the Lord. Kena Karuni go, was that begitu a Christian is someone who has conquered the devil. Sarawak tokoh the devil. Menikuan ngai lawan, kakua dua. Mandau baka sama takatuwi. Tapi orang ada kita kata macam turat ni nama tutu walau ini kalau release tak masuk, release no word. You can tap the direction of Allah by the words you speak. Siapa yang mau masuk? Betul boleh ni kau betul tangan angka. Kailangan di bawah saya cuma kita tunggu. Kau nak bahaya dulu kan? Nanti sini datang masalah tu baru. Kau nak bahaya dulu kan? Nanti masalah tu kau. Go is high life revelation. Sasa na matagaliti ng go. Nandala ko medyo may masulat. Nalaman siguro kaya hindi ka may masulat. Sana. Sige pala, ito siguro na kata mo masulat ka mo. Isang dami, magkilay ko, lulungan ni Kalo, hiwa, prophets of your own. Pero akin ko, na kasi ni Kalo, kasi hindi tamatan. Loto. Kaya, doon ka ako sa akin, tatala mo si Kati. Umusi, tatala mo, dili ba tayo man, ito na yan, no! Said before, namun nagasampulo ito kumakago, isampulo si Siyolo na malungoy ko tukin na yawa kita na You are carrier of that blessing. Where you are in this life. Ito mata na lugar, bala ka di lugar, may namulat na lupa. Bala ka na may transmata kinamulat. Praise you. You carry that blessing. Naman mo na
nila ko mag-inisyon ng tamat, kasi ito na lang, naging ko na balik ang katla. O naging tubok. Bisa na yan, chiko, minsan natin kung utakan na kasi mo siya ni Kalu, saan ka siya bigyan na ito, nakalu, mo si Kalu, nagpulito, ito nasarama sa na, napakandinandin ng takasarama na Kalu, natutulog mo, bubala din na mga mga tutua. Then this is the truth. O nakayapesta ka ito na tiwala mo ito lang. Kaya natin karami Kalu ito. But the difference, mo sa kilang ko na level mo, na highlight, revelation, you live differently. Praise God. Kata na mo mo yung kutukin na. Ko sana ako sa saraka mo. Go, ramuli chumike, tere ni chumike, na roman balik ko. Sana tamata. Kung kau, sila tamata luto mo. Tamata luto ko. Praise God. Sige niya ako mababoto na kamo sa matabi ko. Saka. Di sana namuli kayo ko nagairega na tamato sa akin. Alam mo ni matan ka. Sa sino nagairega, para na chiki ko, sa liliko ko na mo nila. Sasha. Yung rento naman po. O, naluhin ni Kalu. Ama to Jisu, alam mo po. Mate nga ako kadua, sige matatalo ako. So, ano matagal ito sa naraikil ka na ito? Ito sa nasusugi na ito ng matagal, itawa ka ng bulan, isusugi. Verde, sana. Ito sa nasikin ito, baka ito kasukal ka na ito, baby. Ito gailang ito. Ito sa lang ito, na verde, bulan. Huwag may pakailan na nakakain. Ito na naman ito. Praise the Lord. Ladubo kayo sa masyo. Na nakabi naman ni kuwa. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maganda matang nalingang buwan ko. Bawi na binakatakan naman ng boss na bingoma ng boss. Bingoma ng bulan ni Kalu. Praise the Lord. Bawi na binakatakan ng buko. Kilang sa ayalo matu. Bawi na binakatakan. Pagkataran na ayalo tapo ni Kalu. Nakataka ayalo. Yang umatuan na nakatakan ni boss na bingoma. And I carry it down. Praise the Lord. Ito minutulak ito bangko. Ito kilaikan ito na kamata. Natulak ito sinay ito na posa. Bulan ito. Rana kaya mga doon tayo nitikikin ito. May vira ito ko. Nakamata. Na posa ni Kalu. Bulan. May sera-sera ng bulan. Na posa ni Kalu. Iyalo. Nakabi na kami. Mabaya talinga mo buwan ng kurang na nakabi na disingan din tayo. Hallelujah. Lawaro na tubuh suku sih kena masuk nak kami dengan kuat. Hallelujah. Binawa oleh Yesus. Binawa oleh Tuhan. Hallelujah. Tuhan membuat orang itu ini dalam bulan yang meminta maaf. Karena Tuhan itu indah. Nawali ulun ni bosa di kami. Nawali ulun ni bangat dia ulun ni suat dah kalah. Oni nanda laurai semua ke ni kurang sendiri laurai ya. Laurai semua ulun ni bivaya nak kita bos ni kalau au sama sindai na posa ni Kalu kito bulika na bula ver ke man kleke man rie ke man bege man bi buki ke man ni kurang ne au tam bege man bula ya tawa sa ni bula ver bisa ka ni ke man mi lako tu bege man kleke man me ke kila who we are in Christ turang binaba le usara na long ni bosa na pakarana ko men tunde kina alor na long ni tamate tu buah ka buah na wale usah mustaka turang sautu bula binati bula verde na bula lang na logo ni mara o dogo di kito na do sokati di banu ke ke ma sokati era sokati moyo na lube di Kalu era tuwa bula di Kalu na kabe bita na wale usah na raki walo malai sautu na bula binaka na wale wala biba mulai itu usah masu di dai ba sukai chinga di kemina verde nando kai posso binara tai kichimo ne adam Jisu ni wa. Amen. Praise God.